بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Her bir özün Müslüman dep tanıgan kişi için mühim bulgan La ilahe illallah kelimesinin üstünlükleri hem savapları turunda. Peygamberimiz Muhammed Allah'ın rahmeti hem selamı bulsun ona etken. Sizge suyunişli haber berem. Sizde o'zingizdan so'ng kelganlarga suyunish berigiz. Kim La ilahe illallah, ya'ni bir Alloh Taoladan boshqa hech bir iloh yo'q degan kalimani ko'ngli bilan raslab aytib, ham shul so'zini to'g'riliqli qolsa, u kishi jannatga kirajak. La ilahe illallah kalimasi jannat ochqishi. Bu so'zlar aytuv uchun yengil, mizonda qiyomat kunida o'lchovda og'ir bo'lashaqlar. Ya'ni savobi ko'p bo'lashaq. Haligi so'zning ma'nosini anglagan ham onun bilan amal qilgan kishi bu dunyoda da ham oxiratda da baxtli bo'ladi. Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam aytgan: Min hem mindan olda kelgan payg'ambarlar aytgan so'zlarning eng yaxshisi tengdoshi bo'lmagan bir Alloh Taoladan boshqa iloh yo'q. Barcha mulkat Alloh qo'lida, ona maqtov ham u butun narsaga qodir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimizga sallallohu alayhi va sallam müracaat etdi. Ey Allah'ın elçisi, kıyamet gününde kişiler arasından senin şefaatine kim layık bulacak? Peygamberimiz aytgan: Kıyamet gününde kişilerden şefaatime La ilahe illallah sözün ihlas yürekten aytuvchilar layıklı bulacak. Musa aleyhisselam Allah Teala'ga müracaat etip, Ya Rabbim, sana maqtav hem şükranalar kılıp, muhtajlık vakitimde senden ihtiyaclarımı so'rayturgan dua hem zikir öğreteli, di. Allah Teala onlarga, Ey Musa, La ilahe illallah'ni ayt, dedi. Şundan so'ng Musa aleyhisselam Allah'a, Ey Rabbim, La ilahe illallah'ni bit senin bütün kullarında ayte. Mena başka bir dua öğret. Ol duanı men okup senin rizalığına erişirmin, dep tağın soradı. Şundan so'ng Allah Teala, Ey Musa, eğer 7 qat ko'k hem 7 qat yer o'lchovning bir yog'ida bo'lsalar, La ilahe illallah o'lchovning ikkinchi yog'ida bo'lsa, La ilahe illallah avurroq bo'lar, deb aytgan. Ya'ni bu so'zlarning ma'nosi ham ahamiyati bek zo'r, savobi da ko'p bo'lacak. Hafiz ibn Rajab g'olim aytgan: La ilahe illallah Allohdan boshqa g'ibodat qilirga loyiqli bir zotda bo'lmog'ini anglata. Durustlikda g'ibodat qilirga loyiqli zot birovgina, u Alloh Taala. Ulg'ina bu dunyoni borliqqa keltirdi. Ulg'ina onun bilan idora etdi. Ulg'ina rizq berdi. Agar kishi og'irsa, Alloh Taolagina ona shifo berdi. Agar da kishi og'ir holga tushsa, Alloh Taolagina ona yordam etdi. Hadisda aytilar, durustlikda La ilahe illallah sözün Allah'ın rizalığına umtulup, ihlastan aytgan kishiga
Allah cehennemni haram kıldı dey. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bu kichkinagina ko'ringan kalima eng kerakli duo. Anda bik zo'r ahamiyatga ega bo'lgan teran ma'nayoti. Bu so'zni butun payg'ambarlar anglatgan. Ona aytirga ham onun bilan amal qilirga chaqirgan. Bizning burungi musulmon ota-bobolarimiz onu tildan tushirmagan. Ular eng birinchi etib bolalarına iman şartlarini öğretkenler. Ebu Hurayra'dan Allah Teala onlardan razı olsun topşırıla. Allah'ın ilşisi, Allah'ın rahmeti hem selamı bulsun ona aytgan. İmanның 60'tan artıq tarmağı var. Onun eng yuqarisi La ilahe illallah, eng tubangisi yoldan qumosholagan eybirni olib qo'yu. Uyat, ya'ni uyalşanlık da imanның mühim tarmaqlarından degan. Peygamberimiz Allah'ın rahmeti hem selamı bulsun ona aytgan. İmanlarınızı yoğartığız. Sahabalar soraganlar, ey Allah'ın elçisi, imanlarımızı nişek yoğartıq? Allah'ın elçisi onlarga cevap etip, La ilahe illallah'ını yaşarak aytınız degan. İkinci bir hadiste, gününe 100 tapqır La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Yani tengdaşı bulmagan bir Allah'dan başka ilah yok. Patşalık onun kolunda, ona maqtav hem ol bütün nersege qadir dip aytgan kishi 10 kul azap etken ejir savab alacak. Hem ona 100 izgi iş işlegen savab yazılacak. 100 noşar gameli sürtüleşek, yani geçirileşek deyile. Cabir bin Abdullah'tan, Allah Teala'dan razı bulsun, topşırla. Min Resulullah'tan, Allah'ın rahmeti hem selamı bulsun ona, eng yaxshi zikr, La ilahe illallah, eng yaxshi dua, Elhamdülillah deb aytganin eshitdim dey. Topşırla. Nuh aleyhisselam uluna vasiyat qilib aytgan. Ey ulam, men seni iki narsa bilan vasiyat qilam, hem iki narsadan tiyaman. Vasiyat etem. Birinchisi, La ilahe illallah kelimesini aytirga. Chunki mizanning bir yog'ina ul, ya'ni La ilahe illallah qo'yilib, ikkinchi yog'ina yer ham ko'klar qo'yilsa, birinchisi, ya'ni La ilahe illallah og'irroq bo'lar. Hem eğer de yer ve bütün ko'klar onu uğratıp qamovga olsa da, bu kelime onu o'tib chiqib Allohga borib yetar edi. İkinci vasiyatim. Subhanallahi ve bihamdihi kelimesini aytınız. Haqiqatda bu bütün mahlukatның duası. Hem şunun sebeple onlarga rizq berile. İki nerseden kisetem. Saq bol. Birsi şirik. Yani Allah'qa kimne yaki nersenidir tengdaş etu. Hem ikincisi tekabirlik. Yani o'zingni boshqalardan xayrliroq sanab masayu. Chunki ular ikisi de Allohdan yiroqaydi. Yana da bir hadisda topshirila. Tiyishincha tahorat olib, ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu ve rasuluh, yani tengdashi bo'lmagan Alloh Taoladan boshqa ilah yo'q, Muhammad
Allah'ның кулы һәм аның илчесе дип әйтүченең алдында җәннәтнең 8 капкасы ачылачак һәм ул теләгәненнән керәчәк. Ла илаһа илляллаһ кәлимәсенең мәгънәсе: Аллаһтан башка илаһ юк һәм Мөхәммәд аның илчесе. Ягъни Аллаһтан башка гыйбадәткә, ягъни табынырга лаеклы һичбер зат юк. Бүтән гыйбадәтләребез бер Аллаһка, бер Аллаһның гына ризалыгы өчен булырга тиеш. Һәм Мөхәммәд ул Аллаһның безгә ислам динен өйрәтер өчен җибәргән илчесе һәм кулы. Димәк, бу сүзне әйткән вакытта үзеннән үзе шундый бер бөек килешү барлыкка килә. Эй бар итүче тәрбиячем Аллаһ, мин күңелемдә, йөрәгемдә сиңа беркемне дә тиңдәш күрмәм. Мин синнән башка беркемгә дә, бер нәрсәгә дә гыйбадәт кылмам, ягъни табынмам. Хадистә тапшырыла: берәү үлем вакытында ла илаһа илляллаһ дип әйтсә, җәннәткә керер. Шуңа да үлем чигендә яткан кеше кырында бу кәлимәне кабатлап искә төшереп торалар. Аллаһ Тәгалә бу сүзләрне кич тә, көндез дә һәм дөньядан үткән вакытыбызда да оныттырмаса иде, дип үзебезне һәр төрле гөнаһлардан тыю тиешле. Үлгән вакытта бу кәлимә күңелдән чыгып, дөньядан имансыз үтүдән Аллаһ сакласын. Хәзрәт Әбу Бәкр радиллаһу анһ әйткән: 5 төрле караңгылык бар, һәм ул караңгылыклар өчен 5 төрле яктылык бар. Бу дөньяга булган мөхәббәт караңгылык, аның яктырткычы тәкъвалык, ягъни Аллаһны ачуландыра торган эшләрдән саклана белү. Гөнаһ ул караңгылык, аның яктырткычы тәүбә итү, ягъни үкенеп гафу сорап гөнаһлы эштән баш тарту. Кабер караңгылык, аның яктырткычы ла илаһа илляллаһ Мухаммадар Расулуллаһ кәлимәсе. Ахирәт караңгылык, аның яктырткычы изге гамәлләр, изге эшләр. Сырат күпере караңгылык, аның яктырткычы иман дигән. Шәһадәт кәлимәсе: Әшһәду ан ла илаһа илляллаһ ва әшһәду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ. Мәгънәсе: күңелемнән гуаһлык бирәмен, дөреслекдә Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер илаһи зат юк. Янә дә гуаһлык бирәмен, дөреслекдә Мухаммад алейһиссәлам Аллаһ Тәгаләнең кулы һәм кешеләргә ислам динен өйрәтер өчен җибәрелгән илчесе. Я Раббыбыз Аллаһ, безгә камил иман, хәерле гыйлем бир, шул гыйлем белән гамәл кылырга насыйп ит, тәннәребезне һәм калпларыбызны сәламәт кыл. Кыямәт көнендә кешенең дәрәҗәсе дә, балалары һәм байлыгы да ярдәм итмәгән көндә безгә үзеңнең каршыңа сау-сәламәт калплар белән басырга насыйп ит. Гамәл дәфтәрләребезне уң тарафтан биреп безне шатландыр. Вәгъдә иткән җәннәтләреңә кереп, шул җәннәтләрдә мәңгелек бәхет, сәгадәтләрдә һәм ләззәтләрдә булырга насыйп ит. Амин.